Whātalo whātu lau whionga le ātaua. Ia whāpele mamalo o tātou atunuu. Ia mo tātou tangata nuu. Ia o loo whaafonga mai por kalame nei a fiafi. Ia soifua maua ma le lange mamā i lau a whionga. Au te loa tā te le I wheilua I mua, pēsa I se avanoa sa wheilua I ai ba. Whe pāsi ai, kolosi o tā awala I le tele o tausanga o mawai. Ai o se whiawhianga sili I a te au. I lau tali whaaloalo ma lau tali malo se wha tala ulatu I lau a whionga. Pē maua se avanoa mwhai ai o na tā whasoa, ia ma tala fo I ai whaafonga le atunu, me mua. Sa au whalonglongo le teimina tofi ai lau a whionga. Congratulations. Ele o se wala aunga e whaingo fie a wā o le poutu leo o le malo Samoa. O ta ngata mai mua mai I te tonu. Ia ai whapea foi o na whaatino o lea ngā ruenga. Ele whaingo fie. O lea tunu o atoa. O māta anga atoa o lea tunu. O na vavau ma vavau tala ngatā o lea tunu. Ui lea fio anga ma lea fio anga. O a mai, talu ona e tula I mai ma avea o le officer city o le neimata ngā ruenga tā ua tele o le tātua tunu. Aftai le ataua mo le fasili. O le tūlanga le wai e talu ona tatala I a tātou borders. O te le lava ngā luenga o mo whai ona whaatino e le whaalelea lea o tātou mataanga. Ma e whaawhitai ai le langolango sua ma le fisosoani. Anisi o tātou pāanga e pei o le mālo New Zealand. Te le lava le fisosoani al mālo New Zealand sa tu ina mai na mawhai ei o na whaalelei nisi o tātou mataanga I tutonu o polu I e whaapea fo I Sawai. O lo wha solo lava le polkalame lea e whaatupe ina il mālo New Zealand se ia o atu ia Iuni. E iai mataanga I Sawai o mataanga te tele I Sawai o le a whaanga solo tu iai il mato por kalame ia ma o no fufuaina e whaa mai a uma nei ngā luenga I le aso tolus fulo Iuni lua whenua lima ona o le taimi fo I lea mai a ai ia le fesosoani lea a mai New Zealand lea te tau ona whaa uma ona whaa tino o mai ngā luenga ia I le tausanga fōu. Malo whaftai, ala tātou e se e lai titi mai lava I tua. Leanga e tā ua le whaafongafonga ma le sila mai moa le atunu, ai bese nai ta mamti nā mātua. Se tā se e mai I lau ta mali anga. Ia, o lau suafa atoa, o nai o mātua, le fio anga, o le a oina. Se I tau a pou ai, ia, ma nei ele o le tātalonga ai o whaalonga mai nei o ainga ma e tau te basani ia ma le ekalesia ia lea la a whaipongi sa ai whapea tā meo. E whaafitai lava le a taua. Ia o loo ingoa, ia o Toleafoa, ia Pativaine Petaia-Tevita. O patoa whaia loo ingoa matai. Ia Toleafoa ia te sema le tausanga o tuanai. Ia oi mai I fausanga ai sa fata. Ia tele lava ia nu. Ia o mato ainga ia le pā. Ia o fausanga I sa fata. Sa pali I Sawai, fusi sa fotu la fai. O vaiala, o pia. Ia whapea fo I utuali. Ia na mato ola e ai, ia a o whaiwhi au ai o mātou mātua. Ia, whapea fo I malie, hainga sa wha mausili. Ia, ma I tonu o a ai o ni we. Malo whautai. Lea lau whaalongolongo mai o wainga. E whaisi tele o wainga. Ia, o se mitanga le nā. I le whaafonga mai o ngafa te tele I a Samoa. Ia ma mita hai le lātou tama whanau mo le lātou wafine. Ia ma le tūlanga mā walunga o ne iai. Ia lau fo'i tau mawhainga. Ia mese o le tautua ia Samoa ala nei mtanga ruenga. Tā ua tele mo le atunu o le poutu o le tamao a inga. O tangata tā whau mai ia ma e malanga si mai o tuvisi. Tātala noa
ini tāpenanga o lo whaia nei e lau matanga ruenga. Ngō leanga I luma, ai mese fōi o le tūlanga o le tātou tāpenatu. Mo le talinga malo, le jaukam, pa o malo e 5 le ono o taupulenga le malo Peletania. Whaktai a le ataua, o le au tautala mua I tāpenanga le pūlenga I le anga I luma. Ua whaataatia nei I anisi o mātou fufuanga I le tūlanga leo le Sustainable Tourism. O le mātou taumawhainga o le a wa'ai iai pesilasila iai le pūlenga I whapea fo I komiti whaatonu a le pūlenga o tangata tā whao mai mua. O le ati ae ina lea o pisinisi tau tangata tā whao mai mua I totonu o tātou communities pe o totonu o nuu mālalawhanga. O le mātou lava ia wa'ai iai. O le tele lava o te lenia maua mai I le nei a lamanuia. Ia e tele lava I whalitana malo, ia o wa'alele, ia o pisinisi tonu le taulanga. Ai o le taumawhainga o tātou pūlenga o le wa'ai mamau fo'i o lo taumawhai atu iai. Ia a mata o na whaasafua atu nei manuia, mai le nei a la manuia, po le ati na e tangata tā whao mai mua mai. I tutonu I tātou nuu, mālalawhanga, ia mamaua I ni whaamanuianga o tātou ainga. I tonu o nuu mālalawhanga. Lona lua, tāpenanga mo le ponotele lea ia o ke topa, ponotele o taitai o le taupulenga. Lea tali mālo ai ia Samoa ia o ke topa. O le e iaila mātou komiti, e tele ia subcommittees a le tātou task force lea tāpenaina ia le fonotanga lea. O le mātou vaenga, po le mātou officer, Whaatasi ai ma le vaenga leo le Samoa Hotel and Hospitality Association, ia manisi fo ia vaenga o le lisi o matanga luenga le malo, ma tau le nafa ma le maapitanga mo tangata o sufono, mo le fontanga ia o ke topa. Ia o loo... Ma whasauno. Ma tau le nafa ma le maapitanga. E o loo whaonga ina lava tātou hotel si tutonu o polu. O loo whaonga ina fo'i nisi o maota malawa o tamali fo'i ia matula whale o le tātou watunuu. Ia awale tātou talinga malu lea. Whaopopo iai ma le cruise ship o le waa lau pāsese e afe se lau tangata e mawhai o na nonofo I lunga o lea waa lau pāsese. E fesoso ani lea I le mo apitanga o tangata usu fono. Ia mo tātou fono lea ia o topa. E ova ma le tolu afe ia ni potu, ia pe atu whaatasi uma ia le waa lau pāsese, ia o hotels, ia whaapea fo ia maota malawa o lo mwhai o na whaonga mo le tātou fono. Mo le tātou tāpenanga lea ia o ke topa. E te le lava le fisosoani al mālua New Zealand. E ala mai le mātou por kalame leo le Samoa Tourism Recovery and Resilience Project. O le mai le polo keti lea whaatupe New Zealand, na mawhai ai o na whaatau le booking system. Lea e bukai ia apitanga, ia po hotel rooms, ia po potu e tofa whaai tangata o le au sufono mai a o ke tupa. Ia... O le tātou booking system lea, ia na whaatupe ina umai malo o New Zealand. O loo mātou I nei fo'i, na tau nu umai le vai aso le nei, le tima le orbit. O le vaenga lea, o lea na lātou tu whaatasia, mai le porkalame lea le booking system. Ia ma o loo mātou I nei I Samoa, te tono le mātou officer. Ia te soso ani mai I le mātou vaenga, I whapea fo'i nisi o la au whainga luenga ale MFAT. Po le Foreign Affairs. I le tau mawhainga lea e whetu o nai umasuinga a usu fono ia lātou apitanga. E lea o se ngā luenga e whaingo fie o na e iai lava suinga iaso uma. O le sui mai o aso e tau nuuai, o le sui o aso e nonofo ai matulanga uma nei. Ia o sapotu mai lava le taimil nei a ua lata le tātou
tanga lea ia o ke topa. Ia, malo whaftai, ai mai se foi o le swing o le international exchange rate I lea taimi ma le tau o packages ia tau te whaongai na ai mtoa whawhitei tele I le mawhai o nou tau whetu na I ma negotiate le nā system e mawhai o na whawhaingo fie ia ngā ruenga fo a le tātou. Ai mai se lan mele o te whatu nei. O le ale tāua tele fo le o le whaatau ina atu o packages e au fi ai le malanga mai o le pasese tau mafa, accommodation, transportation ma mea o mawhapena e le tāua tele. Ma lo whaftai le. Sa o whea sa ngā lua mua ia tele I se e mai le I le CEO o le Samoa Tourism. Se fulu ono tausanga na o pule ai I tupe ma au nanga lautele ko le sa o manager finance and corporate services I tonu lava le pulenga o tangata ta whao mai moa. All right. Ai o te like se e mai I tūlanga lea. Malo whaftai alo na winga la. Ua vāsanga tutusa le lei ma tala whia ngai ia le wala aunga o la ua whionga le whaasina Toleafoa. O le te masani ai. Mai te le fōua I le tālonga lea ma le honanga ma le tautua. La toi se e mela o whaamatalanga I tua. I le tāua tele o le mai moa sa moa I tawhai fi o le naruranga. Le whatoa mai atu le Te Wila Festival ma le Miss Te Wila sa moa. Oka le matautia. E le ngātai le la le lei o ta maitai. Matau sala o le atunu. A o le tuuina whaatasi ma le whaatulanga ina o le porokalame. Sa mai tauina ai I le vava ai atu I whafo. Le tau o tele o lautou ngā ruenga so tau au ma le ono mea production. O ani whawhi tau nina aria e mai ia poni whale tonu sa e tilo I e tauna whale lei a tili lumanai. A le avatu le wha malo ma le whawhitai I le ngā ruenga sa whatino langa o au te whai te tala. Nā au te whalongolongo ma utala noa I tangata. Just to find some analysis and a review of the whole event, to me, it was beautiful. What were some of the challenges that you might think it could be better for the new future? Taimi nei ele I o mai se li poti a mātou. Mariro. I le tūlanga sa whale tonu I le tātou tauwanga lea mo te taurasala Samoa. I le amatanga lava le atau. Ina ua mātou whaalongo e luas furulua tamaitai sa apalai. Sa fia tamu mo e uma pe tau vai I le Miss Samoa pageant. Sa iei sa popole, sa iei se polenga I le umi o le taimi. Ne I umi tele por kalabe o na iwa lea. Ai nā alu mātou whaalongoloa ua palasi folo I lalo I le sifulu lima lea na tau wā. Mā nei ele whaatinonga e le ono mea production o le porkalame. Sa mā nei ele tipi lalo le taimi, whaatamo enga, whaapupuu uma speeches, whaapupuu uma scripts. Wa tau sanga tua nai sa whaisina o umi o scripts. Ai na matua I learn mai inale I el vaenga I le ono mea production ma na I el whaatinonga o le whaasolonga o le porkalame. E iai nei vaenga o te iloa e tau ona to sila le iai o le whaalau iloa ina lea ina ia malama uma ia o tātou tangata ia o le tau o nisi le mea sa ua le whaalongo. E mana tua foi. O le tau lea e tutongi e lo corporate seat. O lea le na o mea tau mafa mea inu. Ia o le ai, o le tau mafa, tau maftanga lea na maua. Ia e whaapea fo I ma le show. O le show e kapa o mai tutonu o le corporate ticket lea. E whaapea e le comfort. Inkura fo I ma le comfort. Le maua le lea lo seat. Ma fai ona e mata ta le iai, ia ma tautala no ai nisi o lo o tō whaatasi lea, I lea afi. Ia ai o tūlanga umalawa e fai ona toi whaalelea.
Ma te tali tonu fo'i o loo sila tutoa fo'i ai, le ono mea production, ia inisi fo'i au wala e wha amata ngō fie a tili ai le tatou tauwanga lea i le lumanai. O le isi mea e o te fia wha amanino lava, o se leni umai e maua mai i le pō le tauwanga. O se leni uma e maua, e tutongi uma ai cost o le pageants, ma isi uma tūlanga o tā penanga. Ia e tā pena e fo ili tātou teine, tau wā mo le Miss Pacific Islands pageant. Ia lena tau sila uma i le mata ngō fia o tā penanga. A moe moana, ia le tātou teine sa tau wā i nā uru i le Miss Pacific Islands pageant, i la matanga o tau sanga. Ia o tā penanga uma nāna whaatino. Ia mai se leni uma nei e mawhai o na maua i le pō le tauwanga, ia mai si fo isu e ngā tupe nā lotu ia i leo no mea production. Malo, whaftai tā ua. Whaia uma whonga tau moli o le pulenga le Radio Samoa ma Samoa Multimedia. Sunga le whawhengainga ia Pastor Louis ma Pastor Ane Bonifacio. Te leiga fwea sa le aula, se mau mātei o sangala. Ia mara uwhenga luenga, i lou tau tali ina fo i o le Radio Samoa, e soso di atu, ia maa le avandoa na whaasala lau ina ai le larorangi atoa. Ia le pageant, ia whapea fo i oata, ma le lale leo le napo. Na whapea whea o lou tau wheuta ngā i ma au mai a whaatasi powerhouses nei o whesota inga. Digicel and Vodafone to the table to help you out as sponsorships and major sponsors mo le tātou whaamui. Ai mo se foi le Fiji Airways. Le ale tā ua o wheutunga inga ia au mai company te tele nei tonu e whasosani lau tau mawhainga. Le a taua o ni tausanga na tua, pe 5 tausanga pe o watu foi. Na outsource ai le Miss Samoa pageant. Yeah. O le tolu tau sanga ma toe tatala e tua mwhaasala lau, ia toe apalai mai ei nisi o loo iei le interest. E lātou te tāpenanga ai, ia pageants ma tūlanga uma ia. O le suenga fo i lau sponsors, ia e sue lava e le vaenga lea pe fo i lau le ono mea production. O lātou lava ia whiutana inga, o negotiations, whaatale noanga, na whaatino ma le Fiji Airways, ia whaapea fo i le Digicel. Ia le wa maua ia lātou major sponsors nei. O le si vaenga tā ua tele, o le teimi mua lea, ua whaasala wina ai se part, se vaenga o le whaamrianga ma taui mo le tamaitai ua manu malo. O lo o whapipi i mai ai ma le tolsfulu iwa, le whaasfulu wafe, lona totongi le tausanga. Mo le avea o le ampasa po o se tamaitai nā te momoli le sāvali ma le whaalawi loa. Mo le Tourism Authority, e whapefo le tātua te nuu i ni events e tutupu i lea tausanga ma lea tausanga o lana no whainga. Isi atu nuu ma sisinga. Le ai ele o se taimi mua lea o whaasala lawai. It's part o le package. E mai aloa le tauwanga. Ua whaapale ina le tamaitai tausala Samoa. O na tu mai lo la ia i le ofisa o pūlenga o tangata ta whao mai mua. E whai ngā luenga ai, mātou te ngā lulue whaatasi. Ma ave ai o ia o se tasi o brand ambassadors. Ale tatou ofisa, ma le tatou atunuu. Ia o ia la lea e whesosoani le promotion. Promotion a tātou le whaatino i pafo. E pe a tātou atu. Ma o le tutongi whaatau wa a fo i lea o loo mawhai o na mawaina le tamaitai nei. Ia pe a whapea e umatu mai loa i le ofisa pūlenga tangata ta whao mai mua. Malo whaftai, well done. It was beautiful to me. Ia, e le ia se Faiva e le seve. E le ia se mau ai au te wawa ai lawa uia ma watur wha malo ia te tau malau tau feelinga fo i na au mai ai leo no mea productions na tau te whaia le tele o ngā ruenga fo i e soani ina ia mawalunga le wha moi. Au te whiatala noa ia tina e fo i e tua. Leanga e tele ia nuu mawhio anga e o lātou vavau.
o vavau ia o meo mataanga o lai le I la langa ina. Ia, e mawhauna o iei tangata wa iei o lātou talatu. Ma whaasopoloa lava lea tunu. O atu lea nu, la utou tala, o wheo ta oto ai le utou vavau. Ia, ma whapenao na whaalau I loa. Ia pe whailonga foi. Ma whaamama ina ia ngai ai ia part of the packages for lele o lea no whanga, ma lea no whanga o le tala iasina ma whea o ta oto ai. Ma le whaalo alo I lau whionga, le whaasina Toleafoa. Paftai mo e ta ole le tūlanga lea. Ole taimi nei, o sila fia ele to tele o tātou tangata. Ia le polkalame lea o le miliona, o le ta o le DDP, o le District Development Program. Ia lea e wa'aia atua pe oversee e whonu whaavai. A whai loa ia whonu tanga ia lea e whai I le of I le matanga luenga o tamaitai, tinam tamaitai. E mau te o ia e o le mato ofisa. Madila. Na mato tama whai loa lea e whaatalatala noa ia sui o I tu malo nei o atu e whaatala noa lato paketi. Ka o ngā ino lato se leni. O ina, e mau te tama whai ai e tā lai atu pe talatala noa atu I sui o I tu malo nei. E le ole tourism. It's not just about hotels and tour operators. Ole mau te tau mawhai e ave le whiau. E ma o mea nei ole alamanuia le nei. E a awhia e fo I tala tu. O tātou marewenga tau lima. O tātou en whai na whaatino tua e si totonu lavo I tu malo, pa totonu fo I o nu malawhang. E wha matala ia I tangata nei e o mai. Ia tala tu nei, pe ona e tā ua. Ma no whailoa tu fo I mea tau lima. Tele a tātou wati na e tono o tu malo. E ma whai ona ave iai. E ma whai na ave fishing. Umo ona mai lea, ia, sunu le I ai lungo le matawhanga, ai wha matala, a tātou tala. E pei fo ia na tātou whaalongo ai, ia matou whaafonga iai. O tātou la iti, se tu lou. Ma nei ai o to inga, o tua inga mea I o le tau mawhai, ina le ta o tu tātou tangata, e le na o ni whale tai malo, ia mea tau pisinisi, tau le tangata ta whao mai moa. Ma e mawhai fo iai to tonu lava I o nuu, o na whai ala tau pisinisi tau turisi, ia e fiso soani mātou me tau trainings. E ma whai anō fiso soani le pūlenga o tangata tā whao mai moa. E provide ia trainings on how to do tour guiding, on how to tell our stories. That's something that we really need to do. We need to tell our stories to the people who visit Samoa. Wai ese lava mea tātou ia tala tuu mai isi atunu. Ia mawhai ona mātou promotina, be whaailoa atu, ia lātou ati nae nei tutono nuu. Ia mara whanga I pe totonu fo I ole o I tu malo. Ma I mau pēna mawhai ona o whaasing no atua le mātou map le lunga I lungo la uolea. Next time. O loo whaailoa le ai ia mātou community sites nei o le a fuafua atu ia I le tātou pūlenga e a mata ona develop. Ia ma whai atu le fitosoani le nei e atia e ai le nei ala manuia. Ia wase manuia o tātou tangata I nuu malalawhanga. E iai ia se whala patonga I le tūlanga o le awa o wina o tātou tangata fo I lea within the hospitality industry o tū lei iai na ia o wina ma malama I mea te tau na whaatino I le tourism industry. O te e whai lawa tātou a onga nei tau sanga uma ma le tau sanga atua. Tātou customer service, tour guiding, serving o vai tau mawhai tutono whalitai mālo. E ese uma tātou trainings e whai le tau sanga atua. E o whai lala landscaping, ua o lava ia I tātou pūlena. O le tau mwhainga lea e whaare lea pe si iae.
le o le whaatinoina o tonga la au, ma tūlanga uma ia wala whaamatangofi ina o tātou atunu. Le a taua le maasina tuanai, na mātou tatala ina ai I le atunu atoa le landscaping training. Ono o tapenanga o le choga. Na tatala I tua I nuu, ia mai sui o nuu taitasi, ina ia mawhai o na train I landscaping matulanga umani. A wale te soso ani atu ia I lato I le whaamatangofi ino o lato nuu. Ia wale le tauanga le whai. Ia matato tapenanga mo le tato taringa malo ia ke topa. E o lawa taxi drivers ua whai ia mātou training. A wā lawa le customer service whaafelo ia tu taringa malo ia pe au mai tangata ia si mai tato watunu. O iai se wharaputonga fo lele o tour guides pa awhapea. Ia ai mwese lawa ia la tu ta avale ma mea whapena so tanga I le industry le tourism industry. Tour guides e o ai ma ave ia tangata whaata whawhao ma tau ia I latou lea tala tuu ma lea no whanga o le vavau lea ma o iei nisi o latou whaia lea ngā luenga o lo tau ngā lue whaatas. E mau te ngā lue male toa tele o tour guides here iai, inbound tour operators, ia ma just tour operators. O lo le sitalai I whaalapo asosi nei o le Samoa Hotel and Hospitality Association. Mau te ngā lue whaatasi. Ai, pe ona o tā ua mua, e mawhai o na tatala mātoa o onga po trainings nei, tau tour guiding, ia tātou nuu mālalwhanga, ie o loo nau mai e fie loa fo I lea tūlanga. Ia awani ala tau pisinisi tutono nuu mālalwhanga. Ia, ono o le tātaimi, ai, o la ofisini buri lau fionga I le pulisini, Toleafoa lau fionga le whaasina. O iei se polokalame masa kālena whaatatia a le tātou matanga luenga, mō le au whaafifia po se au siva, e o ai se promotion, pēta I fia le tausanga, a o whea ngā I ai lea taimi ma lea kuata o le tausanga. Le ai le ataua, ia ona o le uti fo ia o le seleni. Ai, e iai le taimi se o le māsina tuanai, na maua mai ele mātou wala au lia, mai le mālo saina. Ia lena whaatasi e tuai le mātou au siva, e whaafia ia ma wha lau iloa atu fo I pe promotes fo I le tātou atu nuu. Ia I le taimi na iai ma whaafia I saina, I le atanu o saina. Ia ai ana tele ni a tātou seleni. Ia e mawhaia o na awea tātou au siva nei. Ai mora sila fia. E māsani o na whai tausanga uma tātou road shows. I tutono New Zealand. Mata mai Christchurch, Wellington, Hamilton o Aukilani. Pe nā fo ila e whaape nā fo I tutono Australia. O Melbourne, o Adelaide, ia o Sydney, ia ma Brisbane. E mau te wha o ngā lao tātou lava au siva I tutono o tunu nei po tono cities nei ia e whaatino fo ia lato ia a tato whaafifianga ia ma promotion ia pe a whaia tato road shows nei malo whaafitele lava mo le teimi ua whaavanoa ua ta tala lava pe ua levanga ka masangi ia makakalangoa le industry tourism and hospitality industry. Congratulations watu le whaamalo ma le whaafitai I la autou tāpenanga sa mai mō le larolangi atoa I le tātou au na masi atu I le lau mua I Hawaii. Ia ma mai mō I ai ia le atunu uma le larolangi atoa. Ai whaafitai mo le teimi, la whatu le nei awanoa, sau noanga foi, a wale tapta I mai le atunu, ai mese na I o hainga, wō mai masani, I o Faiva lo filimo lo whenga iai, tau awa mea le matautua I le atunu. Taile a taua mo le nei ia wanoa whaauro. O whai e se whaamtalanga pi taltala noa toi fo I le nei tūla. Ia whaamtaltala atu nisi o ngā luenga al tātou mālo. Ia e ala mai le mātou pūlenga o tangata tāwhau mai moa. E le tele se isi whaamtalanga I lunga atu o tātou talanoanga le nei a fiafi tau o lea. Ia o mātou tatalo.
ia whaamanuia le atua ia te otou, o loo au mau le nā atunuu, apea uma o tātou tangata uma, mo loo au mau i New Zealand, ia te otou le mawhanwhana, ia while mū, ia ma whaamanuianga le atua, ia a otou tāpua i mai i nā i le nā atunuu, ia ma whesosoani mai i mātou, ia o la mātou whaataritali atu i le tātou atunuu. Ia whaafitai te le lava mo le avanoa. Ia, ma lo sa no fa lo o le o fa foga le tunu ai fo se te bia sia tuai ia wa fe atu I lo officer ma say hello ma ta fa ta lofa ia ma fe lo I fo I le anga le le o le tua I le lumanai e ma ia tele o Faiva anga le le tua ma te iala wa fuanga I o Faiva ma nei o Faiva tau sala ia anga le tua I le to fa ma le fa utu tanga ma lo au whainga wenga o le tala lea ma le ngang wha lalo ia wha soifua ia ma ia manuia. Tai, soifua ia. Ia soifua ia. Ia le nā Samoa o tau whafonga I le tala doanga fo ima le fionga I le whaasida le fionga le Toleafoa Pativaine Petaia-Tevita ia a wā fo ia le matanga ruenga o tangata tā whao māsisi atu I Samoa